hayi ndoda lento le ayiwasheki ndo ayiminanyaye ngaswaka ntwana siyenze swako yazi awuthi izofika la izoloku isirasela lo uncle isiphethe kabi mntwana street grand amakadawo ngiva ayawuthi la isithanda njalo nje mfethu ihlale accuser thina what if isitshontshile what if akusiyi family yethu nje le nami ngiyacabanga kanjalo nginokusola phela thina ba street njengabanye abantwana ngoba nanoma ngiloko into ngiyayenza njengoba ngibuka ngiloko ngithulile ngicabanga nale ndawo lo ngitshela ngayo ndoda uthi wafika umuntu wesipha ha ndoda le yesipha ngitshela ivari ifikile le out ngayile out ihlala isitshela the way abazali basenze ngakho mina umbuzo wami uthi isibhamu sikabande ngoba uncle last wathi isakhe yakhumbula ngoba athi sami siyenzani kodwa yayitheswe yenzani kona manje sengena abantu ejaridini bathi isibhamu sakhe kahle kahle isibhamu sikabande emuni uyiwashe kahle nayi hayi ndoda into uncle ayiwashiki hayi mundikela lento lena kahle isibhamu sikabande ngizalanda ngizumsindo nje ngizalanda makhelwana asikho right makhelwana kwenze njani bafana le ndoda lesiphila nawo makhelwana hayi bheka ntwana yini bafana hlezi ngizumsindo lento le usitshela ukuthi yakabani bani isuka kuphi ibheke nawe iyawasheka lento makhelwana yanihlukumeza manje uyasihlukumeza makhelwana ngamele ngifayele kwibuko le ndaba mele usenze plan makhelwane ngoba hayi yini nishaya bafana yena hayi yini namsaba nje lo malume wena athi kuzamele sibize ama-social worker uthe singakhulumi ebantwini ningakhulumi manje yini kuyamele anihlukumeze ukuze nina ningakhulumi sikhona sabo makhelwane mas makhelwane kuyafana mani khuluma naye angeke sisadla endlini ngeke sisadla makhelwane ayamele ngikhulume na ndamagama wakhuluma kithi abhlungu unokusenzisa njalo nje uhlathi iza ngapha mawubamba lokho iza ngapha mawubamba lokho namanje uthi kimi makhelwane iwuze la nekala nyethi nyane ajiyekela la hayi makhelwane cabanga bamba la why sifana makhelwane nimile ngahla ngaqeda le bhantshi lisawasho nizodla kusasa nini wena wenza la wena abantwana abangawashi khuluma nawe wathula manje ufika ukasile emzini wami ubani wena uzokasa emzini wami muzwa abazali bami lona basopha thothi hey my neighbor my wash Ken ibhashi le 10,000 uyabaphazamisa suka lana masaka ukusakaza wena lento esakazekile hey muzwe ngathi ngikhuluma ngami ebantwini abesingasho anginiphathi kahle usiphatha kahle anginiphathi khuluma wena anginiphathi kahle usiphatha kahle ankile anginiphathi kahle usiphatha kahle ankile indaba nanithanda ungcolisa into esidukayo kabuhlungu yaduka lento boy yaduka lento niyodla kusasa njengoba niyenze le bhantshi kanje ankele makasilokhu siyalwasha musi ulambile yaxolisa ngabe awuphendulanga boy le youth yanamhlanje iya-euthanize iyangiyuta nami izinyuze futhi ingangiyuzi hey tshela umuntu wesibhamu kabuye lo oqeda ukuphuma hayi ankele umngani wakhe sizonyi ngireli ngimile hey nginipha 2 seconds ebhantshi libe linekile ayingeke hayi ankele kumele sithole usizo angeke uzidi athi silineke masilineke ukuthi silwashe manje wethu umatakho kusuye lo ekaze Kantsonzo ayike sabazi nawe Hlekani lapha. Qedile ukwasha. Hlekani. Iyaphetha.
Atonto. Muliwekela. Niwasha. Ngamazo anke. Asiwashe lento liyekela le jama le. Ay asile. Watu wapenda bana. Sinega. Sinega. Wisala lapha. Inega. Ukawusatatazela. Asinega pikweli ngesiphayile plus khuluma. Ibuyise. Phela la uyiwashala. Ayineke bekumele social distance. Neka sambe bana. Angakaqedi. Hayi angeke sengibheke ngibheke nawe. Shayani izandla bafana. Shayani izandla. Yimi umuntu wokuqala emhlabeni uzogqonyiswa ama-twins. Ngifuna eli-1 libambe ngapha, eli-1 libambe ngapha. Le bunch mali omani ngigqonyise. Hambani lothingani uwisa. Simuzogqoka le bunch. Anke manje imali sendlini. Silanda phi imali? Ugogo mampinga. Ampinga naye loyagogo. Since angikolothi imali zami ezinzima. Akuna stress anke. Ningabheke emuva. Anke. Nginipha 2 seconds nibe senibuyile. Anke.